Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Apo, it's Magpiksa. the 8th day of February 8. Ayan, and syempre, kadwayo man na po ito pagayam yung katropang June, when umanong June, together with John Mark, iti may sa manan apong presentasyon nga insagana mi kada kayo, weno, anong nga ta insagana ta nga ta ito, weno. Actually, awan iti panawen mi apong gisagana for the meantime iti programa. Alright, amumi mo alata dagay na itong mga songs and ado pa dami nga nakanta dito yung area. Yan, so hangain sagana actually, pero adda kami manan siyempre para kata kayo patgan mi kita request yo. Yan, kita kaya yung ikanti dedication, adda kami dito apo para kanyayo. So anya matararamitin nyo itata, agman maneho kayo, keep safe apo kata kita manibela yo. Nagkaduma disgrasya. And of course, kita dito balay nga nalpasan nga nangan, madamang amang mangan, no again inaw nga ta, oray naman ang Febrero apo ay kaya't medyo isarding nyo biit ta kita enda kami pa apo dito YouTube, bueno dito Facebook. Pati nga mapagana di Facebook nga gidan. Adi tiyan ko nga maadal-adal. Yan. Adi two-way nga aga broadcast. But anyway, padpadase mi apo. Ngarod, balong. No, agijay mo tapo messages yo. Please feel free to text us over 0905-808-1259. Banking at camera ta nakatingi akasta niya. Pangking ba? Nakaway, nakatingi akasta niya. Nakalin. Interlos ko tay. Nakatin mo. Yung black sa gitna natin. Okay, once again, number apo to text 0905-808-1259. O dati kaya yung abo, nga kanta, nga kayo nga mga gana. Iti version may, please feel free to message us. Meta na yan. Okay, nangarot. Awanti, anak kong kunata dito YouTube. One ni Josephine Prieto. Hello mga idol. Arnold Ski. Kung naman, kumusta kayo mga idol watching here in Los Angeles, California. And Sheila Clavero. Hello mga idol. Request ko man jay Koton Titaltalon. And Jonathan. Hello na yung bagngal daw. Kada kayo apo. Buibuya kami live. Dito ay Nankapyan, Malasiki, Pangasinan. Pakibati po ang Natividad family. Hello po, good afternoon. Pa-shoutout po. Kasla na ko alam ko na iti. Kurang ti-base na dito ay mic ko. Haan ka nga talaga iti pang kanta. Amo okay. biro kan iti na base nga kakwa nga boses ta. Sa bali nung kapagbalinan nan. Okay, kung titaltalon is not our piece. Ayan na. Sang kaulit mi abong ibagbaga.
Kang kantahin mi apo no, dati parami jingle, yan. Pero no, adi ako itong ditaltaro namin nga piyesa, okay? Some other song apo, mabaling kayo ag-request. Aha. Ay, kaya si Kasun, pakantayan ka man lang yun sa di tila text ko. Nagmayat ti ubra lukas to'y nga agti gusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga ablaglabutab tay galis na nagkamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon nagkagangganas kanasay kunay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaon sabon nagpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon nagpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon nagpay tuy barot kong sabay selang sa tuig dumudong Nagganas, tiyak digos, agay ayam, iti sabon. aglalong no iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Mabasa mo yan? Saan? Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agti gusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpapagalisak paturay kong nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon nakagangganas ganasay kunay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaon sabon napay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon napay dayti kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon napay tuy barot kong sabay selang sa tuig dumudong Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon aglalong no iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat tiyak digos nutay sabon iigus-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagaganas na iapros-apros aglalon no peke-pekel kadagiti mas-masel agket kang akas na agsugel ganas ti sabon na kamay maya ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka.
Natibuyok muket umatibuuren ay nagbain. Di mo lakit di mailemeng ipaarmi at dati istorya makaulaw daytoy ang pamilya ni tatang kaninanang kantay baruna akayat ng piman ti mga sawa at dan ti balasang at kurso na dana ket nagpudnon kinitatang na ngem di mabalin ko na ti amana kapsat mo ngem di amuni na nang muday ta ay nagbain natibuyok muket umatiburen ay nagbain di mo lakit di mailemeng. Nagtulit aldaw aging katikalgaw nakasarak manen balas ka na po daw nagbudno manen piman kini amana ngem nagwingi-wing sana manen hinuna saan mabalin barak pangasim kapsat mo ngem di amuni na namuday ta ay nagbain natibuyok muket umatiburen ay nagbain di mo lakit di mailemeng. Pimana baro din na nalakpadan sa unitatang impulong ng kininanang nagpag-aak sige baro pakasaram di ka ba nagtahan nga iso ti amam ay nagbain natibuyok muket umatiburen ayayayay nagbain di mo lakit di mailemeng. Ayayay, nagbain natibuyok muket umatiburen ay nagbain di mo lakit di mailemeng. Ayayay, nagbain natibuyok muket umatiburen ayayay, nagbain di mo lakit di mailemeng. Ayayay, nagbain natibuyok muket umatiburen ayayay, nagbain di mo lakit di mailemeng. Okay, that's it. Idi nga panawen nga if you have anak sa labas no dati kita nga banbanag nga istorya ti biag nga nagsikog ka nga awan ti tatang mo no dati anak mo tirwar issue data idin nga mitatanga panawen di ka mo man as time goes by kasla accepted mo tandi kasta ti pamet accepted ti pamet and han na nga data no siya sino pa ti han nga tunay nga pamilya so pa ti natangsitan one ay ka ipagat na di original handa pumayag. Ni Dimple ko na hello po, good afternoon, pa-shout out po. And Jonathan Manen, request man na po jay. Tukmam apinalkang. Ni Mirna Gapasinteha. Ayan, naimbang loyo karua para request man jay. Ditaden nam. And ni Arnold Ski, diteman ko kusilapan ka mga idol, thank you. Una na. Andito na rin ako, nanonood ng show ninyo. Good afternoon po from Corazon, Gajardo. Wow, who's that Corazon? I don't know. Ay, kala ko kilala And mo. Shock mem ko nagtuloy. Sian May Libed. Ayan, blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro Libed, syempre.
From Yan. Sean Milibet. And please feel free to share our videos. Kay 35 pa lang tagbibuya dito yun. O saka i-share yun 7,200 yung radyo. Di pa ikat nagbasita dyan. Okay. I-share yun ako. Dapat maka 50 tayo pa nga to. Okay nga ron. As requested. Nabayag akong kay lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kung kunadaanan piling tay di tatang, ay anak kuing kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkan. Ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, nekti balayo, intaman agi, Indaman agi. intaman agi, intaman agi, yuli di kayo. Ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, nosti ulegio. Nagtakkel tatol, nagtakkel tatol, nagtakkel tatol, bekta laka sa'yo. Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam, pilin tay di tatang, ay anak kuwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam ang pinalkang. Aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, puti punganyo. Napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupo ta kinupin mo. Nagado nga bol, nagado nga bol, nagado nga bol, sa tapan piling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, special de barrio. Ang message na. Ano ka ano? Nabayag akong to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam, bilin tay tatang, ay anak kuwin kakadramanan, gayang tay nananam, tay tukmam ang pinalkang. Gayang tay nananam, tay tukmam ang pinalkang. Okay, that's talk ma'am. Apinal kang as requested apo dito YouTube. So no kaya yung matapos yung mga gan. No kaya yung mga gam. Dagiti sunata apo nga paborito yo. It can be Ilocano. Mabalin mo ti Tagalog and English as far as we know. Yan. Text nyo lang siyempre dito 0905-808-1259 and no makikiriti lang kami kasi lang kami lang nagkapo Saudi apo. Di ka din. Kurang lang yun ti awit mo yung kuan, maleta kun kuan. Flat screen nga TV. Wow. Siyempre, nagkabuka abroad at dapat iawit mo nga appliances. Kasi idi 80s. Kanya-kanyang awit, stereo, component. Apo, iawit na nga talaga yung airport. Makita mo latano sa mga O mag-iawit, di ko, aircon ko siya. Awa mo, tatakil unay rin siya. Ang appliances talaga, usong-uso iti. Basta na nagkabrodo yun, nadawi na kita nga TV, VCD, DVD, TV. Basta lang, kasta nga appliances. Those were the days. Ngayon tatamot Ano tawag yung player ti plaka? Radio phono, awan mo at Awan. hanga uso ti radio phono, edi cassette idin. Idi na uso ti abroaden akat cassette tape recorderan. Endo nagwali nga di nga CD. Endo kon laser videos, tata USB tan di flash drive. Spotify. Nakadado pa iti makarga na buo nga library mo na the giant of music. May wet pa tatay Spotify yan awanin iti
pulos nga memory na. Just simply go to Search. the website of Spotify. General ka, damo gunggunam nga agdingdingag nga patalas sa ka. Subscribe ka. And then, ijay, access yun po dagiti sonata ti 4 Decade Duo. Yan. Birugin nyo lang siyempre, the 4 Decade Duo. At ijay na po dagiti sonata men nga. Mabalin kayo umisim-isim sa paminsan. Okay, iti oras. Balong? 2 minutes pa. 2 more minutes to go. Okay, bumasa ka pa nga ron. Kada kita One driver na daw man ako. Kuna ni Jonathan and Jeremiah Bautista. Sally Bautista, good afternoon po. Para guys manjay inkaman. And ini ka naman yung comment ng Romualda Felarca. Eleksyon. Dapat nag-request eleksyon ka na tayo. Okay, sa nga ron. Nakitak da dyan. Kita malabsan may apong comments yung may kanti emphasis. Please paki-retype yung laingan tap naman di kan make thread back. Yan. Kanta naman di kayo kung ungot angay bagbagayon tuno damdam mga apay di damo lang nabasa dagi jay message men. Ayan. Maawatan nyo kung maapo nga nagadu tikit kita immediately sangwanan iso nga no dati nalabsan me amoy nga nalabsan me ay i-copy paste yung tapo dito screen yun. For the meantime, as requested, driver ano the well. Wow. Penak nga ito nga. Dito anang roti pa bagat na kanya to ang driver nga nadawil matigat sa balay lagi pampay magusto akong mandating nga ading oray mga lagi pampay nalipata mo tan aja lang sa bali ang driver na nadawil ang passenger ka na ka kung nga road ang nadawal a passenger madi cambio madi mo driver awanan madi mi malagi pa di patalastas pa lang sa lagi penta ito nagsubli kami barbaring ang momento di title na napo dito nga sonata okay nagsubli kami Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Okay, Northeastern exclusively kami College. po still with you, katropang With June and POEA katropang license JM dito lang abo 104.9 XFM Santiago City para di Sunday program tayo number 1 We don't collect Adda fees. kami Manen Beware of and illegal nagaduti recruiters. request na po Pacific Star nga kaya ami nga paagan isong arugyantan balaw tiraan sa dayjay driver na dawel nga in kanta ti na idumdum nga ramon inaramid ta nga kiniwar. Okay, no apay ta kiniwar da abo ato iti pakasalitaan na. Kat mati banog, tila di kayat, tano
sa'yo meten dito'y saklod ko. Anyakit din nga eleknan, idiyata na kangken ngay na nagang matan. Ketjak meten amalisyan, ramay ti balasang aakiwan. Nabengan taginan Junon, itong nalipatan tatipan, nakadivide na. Siya man. Basta sa chorus ha. Idintadandani kamin makatanong, panagikambyo, makikikidan kaniyakon. Uray lating magderte at ito'y saklot ko, tay sumitan ti man kambyo. Nakapatangat ti wild a passenger, panagchatsing nake nadawel. Irespetok lata taamok a barbaren, at ti pasahes nake dagakel. Magustuhan man dating ading, tauray mangar archok, makaikat meti banog. Tinari kayat tano iprenog, maisayo neten dito'y saklod ko. Anyakit din nga eleknan, idiyata kangken ngay na nagang matan. Ketjak meten amalisyan, ramay ti balasang aakiwar. Ramay ti balasang aakiwar. Ramay ti balasang aakiwar. Ramay ti balasang aakiwar. Okay, next time amutan ton nga kanya iti verses, kanya iti chorus. Oh. Maniji talaga ngayon record te di pela kubo, sikat yung muna. Siya te may kadwa. Tapos chorus si second voice stop. Siya ay isalitan na. Ngayon, kung nagaroon ni Whitey Clips. Hi mga idol watching from Chicago, mga idol, at man kanta yung Congresswoman Catherine. Una na. Aji man kanta yung Catherine, kung nagamin na, pero mo katay Congresswoman Catherine yan. Mga idol, kasano kayo kating EPM, kahit ko lang mag-share the blessings para kanyayo. Oh! Ang kagas na Arnelski. Ayan, biro ka lang di Facebook ti June Seriales when John Mark Crabahal Pastor. Yes, our name. And you are free apo or kaya't mo nga agdalan lang kanyami. Baka da kaya mong ikan nga less fortunate individuals kasjay. Kahit mo kita ti school supplies. Yan, tanong si kami ti ikamakit apang kami agkapidamdaman ko di Starbucks. Yeah, we are apo accepting love gifts. Yan, hanlang nga detay ko amutan tayo nang nakaro, okay. Tamuming ngamin, maawatan mi ta, sabali ngamin tiri na ti mangmangtad, di ka din. Tamang mangtad kami mo't kadigay less fortunate na da kami di pisina. Maawatan mi ta, naragsak. Okay, no naragsak na ganyan nakaawat, naragragsak na ganyan ng ted. It's better to give kuna nang rod than to receive. Yan. In our case, if you give us, kaya nasoan, you appreciate what we are doing. Ti panagkankansyon mi. And that's a big thing for us. We thank you in advance. Yes. Okay, ano dahil request daw? Congresswoman Catherine Inkaman, bitag. And Kabagyan Vlog 64 na yung pangkamalam user June and Idol JM. Request ko man dyan, di kan ayatin ko naman. Ingat kayo palagi. God bless. Watching and listening from Doha, Qatar. Good PM neighbor. Snowing again here from Antinilda de Leon. And dapat request the
eleksyon kuna na madama ka magdagdag dito manawag kawayan. So nga unan tapilang nata Congresswoman Catherine. Okay, and no kaimot na po nga kanta agaramid tayo ti kanta nga maipanggap ti biyagyo. Okay, just message us tapaka mayaramidan tayo ti paraan. Ayan, kalpasan nga makaaramid kami kadagiti election jingles. Asikasuan da kayo met apo. Yan. Ay nagkasat lakit din tiyata politiko agayem na amin. Sika kaya man na. Ulit manan apo. Nalipatan tan. Sika ti first voice. Siyak ti second voice. Awan, nagagawon nagti kanta. Sorry. Sige na doon sa nga lyrics ti Raminin ko, malipatan mo na. Ay nagkasat lakit din ti Adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay ang lalo no kumpadre na no Adda atraso na Adda ni mayor nga abogado na nagkasat ka manggayem ta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ni kawes na ay kinag nga tutita kung ano ang tinay kaslang iso iagtakem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat tanto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalat na abuyot mo aring na metengket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalat ta abuyot mo aring na metengket politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sige nagayam ta tanuat tanto papanamay sa artumit nga kung ipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow misumungad ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat tanto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalat tatabuyot mo aring na metengket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gat manday tasakam kenuat danto kaguram di nagtuwa kukuntaran Congresswoman Catherine alaen nakabuyot mo alin ka di iyawan mo tawalet mo Ayan, sorry for the second time. Hindi naman kaya yun. Ano? Ado pa dito ini ni Romualdo Feralca. Felarca kaya may bangal daw yung karuba mabalin nag-request ti Maula Mildred wen mabalin na po. Ni Jonathan kuna na baston ni Tatang Rodman kuna na. Dita ngayon text na dita. So far awan mo ti message kanya kasi mang pwet. Awan. Okay. Okay, kaya dito babalay na po nga awan ti YouTube na. Ayan, ulitan ta nga ipablaak iti numero nga mabalin nyo nga pag textan apo. Tapno maka-request kayo met is 0905-808-1259. Ayan, kaya ngam na dati YouTube yo akit biro kinyo lang ti karuba. Oo. Benjo Lamigo, hello po karubana yung bang oras si tita. Para kasi man jay sabon. Nalpas na tayo. Iniso timuno na. First piece me. Nisagot ko iti amin nga ka Ilocano watching from Qatar.
Yan, taga Nueva Vizcaya, agyaman ako na, Diyos Tiagnina, ni Roy Albert Oblero nga taga Baguio. Hello po, naimbang malo, mami nakaruba. Shout out From from Baguio Baguio City. City. Oh. And Arnelski, when mga idol para kanya kayo kunan. Hehe, ay kitagyaman kami karod. Bukasta. Orion me data. Orayam mo tag-message kanyam kasi ay. Amot siyempre, with due respect. Ano ba tigijay ko Nalaman ko nga aldaw ti Domingo, tayo aming karoba. Inkaman. Inkaman? Sure of that? Election, Inkaman. Maulo Mildred. Ay, kahit kuman di election, uno na intano, dito di election. Okay. This is awareness apo, iti umadanin nga basingkaw, iti election nga kunada. Kalagitay kandidato, naglagipin nyo apo. Haang nga kwarta kumaa, yan. Whatever. Basta dito yung sunata apo, dagita kahit mga ibaga. Denggen man gayem, nuwan niya't pagsasaadam, no siya singot pa nagkunam, agsubsobra agkurkurang. Ni ka di politiko, when no botante akas kanyang, asidigin ti eleksyon sino, ngatak maagdaan. Ay adun botante, anang nogi anang dawat, sigarilyo ken arak, ken maipis-pisok tiniwat. Piman na kandidato, taok day takunanan to, tagayang mangnimlimo saan met anak karehistro. Katitig-tig na ikengar-garaw ti bulbulong. Adu akar-karin, adu agas-gaston, jakpay ang munti pudpudnon. Adda magmagna, adda kampanya, agibon bunong timak-makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumayan ni Manong Juan. Kakapudpudno, di is-isem ti kandidato. Amin pakidanggayan na, bareng lang no mga bagto. I get makanti uso to nga i-distribute da. Chikas. Gcash, halo black, semento, pintor. Dekati. Tugaw, lamisaan. Medyo high-tech tata. Kopi ada singi arko ti eskwela. Gay, kita tatay. Small time na kita kwarta. Denggem kailian, iinak maibalakad, di kayat daw-dawa, aglalo no para tingiwat. Tapnuawan pales, politikon to ang mga bag, plataforma dati, kitamsan nga tay kwarta dat almanam. Dakay met a politiko, idulin yu ta kwartayo, tano diyo masapasa, daktakela parikutiyo, agkay kaysa tayo, amang dulos, mangdalaw sa ti gobyerno, laingin yut ag diskurso, di kay mamir, di ti padayo. Katitig-tig na ikan garagaraw ti bulbulong, ado akarkarin, ado agas-gaston, jakpay ang munti pudpudnon. Adda magmagnan, nagkamkampaniyan, nagibunbunong timak makan. Isuday tanti pagkapuanan ang tumayan ni Manong Juan. Kakapudpudno, iis-isem ti kandidato, amin pakilagayan na, bareng lang no mga bakto. Kaktitig-tig na ikan garagaraw ti bulbulong, adu akarkarin, adu agas-gaston, jakpay ang munti pudpudnon. Adda magmagnan, nagkamkampan, yan nagibunbunong timak makan. Isuday tanti pagkapuanan at tumayan ni Manong Juan. Kaktitig-tig na ikan garagaraw ti bulbulong,
Aduwa karkarin, aduwa gasgaston japay, amon tipudpudnon. Adda magmag na agkampanian, agibong bunong timak makam. Isuday tantik pagkapuanan at umaya ni Manuan. Isuday tantik pagkapuanan at umaya ni Manuan. Piman ni politiko ta iso ngamin ti pagdawatan dati uniforme ti basketball di pa di hanapay lagi jay tent lagi ta toda di kani uniforme ti tricycle driver Trikers. Diyos ko apo aya haan pay mo nga nakatugaw di tauhan nyo kuma mga parparigatan okay iti mabalin nyo lang nga dawatan ka walang kumamog ka kita ngay payo. Anong ti payo? Kita pamagbaga. Ano kasano yung papintasan iti asosasyon nyo kasi kumaham nga DJ sir, tumawag kami ti uniforme may 58 kami amin. Kaduamin pa di ka anak ang kasto. Ako nagkado ka kaasim ni politiko. Tapos maabak tupay. Awanan. Siyempre, ngayon ng mga abak sulitin ng tumot nagtugaw. Di ka di. Kanya-kanyang style lang dahita. Kung nangarod ni sino din ang ibagatitan. It's a famous line nga kuna na no kasano kadakkel iti gaston iti may nga politiko dakkel pa iti babaywon nanto. Ay sos. The more you live, the more you love. Okay, anak ko na dito Facebook. Kankantan ti taga manawag kawayan da ita election idol ko na. Okay. Blessed Sunday from Manang Lorely Baldoria. Kung na dito Blessed Sunday, June and JM. Miss you guys. Take care and regards. Of course, we also miss you. Apo, nagbagamit ba nagbakasyon nyo dito US and Apo? Okay. Ana, pinapigsam the aircon. We still have 6 more minutes to go. Apo, sakbay nga Inuros ko lang nga ko na. Sakbay nga pumatalastas kami. So nga may sapay nga sunata. Ay wang gaya, pagyaman Inkaman. Pagyaman namin, kita'y talagamot abong agpaparamit ti political jingle. Bueno, apo na wayapay. Iti listaan. When we have all the time, isong engana na wayapay, umay kayon. Natungpalan tiara papu amang asawa iti kapap nekat analapsat aru marampa ulandis nga buok ramramay na akiman kandila lupuan ang namsek nagmaris raban usipit na labaga Sumungar ti altar ay nagswerte akong kunada Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nakalaklak pa na Kastala ikibiyag makatawan min nga agdenden na Ay nagseksilat tatakas to'y metimandar na Ingkaman mangisa ang kalpasan na ingkaman pa'y asagat ti paraangan ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman Ingkaman pa'y ang labakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silat ka ingkaman kalanga ingkaman ay naglaingkaman Natumpalang tiara pa ako amang asawa Ang sabali metten titurong jak ni namnama Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata Tawan man naglabas isulat at man mandar na Ingkaman mangisa ang kalpasan na ingkaman pa'y asagat ti paraangan ingkaman Ingkaman kalanga ingkaman
Ingkaman kalanga, ingkaman pa'y aglabakit kalpasan nga ingka kirkiran pusina ken silekta ingkaman kalanga, ingkaman ay naglaing kaman. Natumpalen tiara pa po ang mga asawa, talong tibungan ni ayan inan-anu sa klata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa, gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsadat ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Para keng ka, Auntie Lori. Sagod kas makita. Kas makita bayati panagdenata, kas makita adun naglablabasan ta, kas makita masapul ta tunggal na isa, di kay papanan di puno nga ayan, kas makita Kas makita nakapinpintas kalata, kas makita agmauyong apailakin ka, kas makita lipatay lakmang magsina, di kay papanan tipod no nga ayan, kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwak taliawen da ken masdaaw ti balay gita adwang dumdeng amay libro't istoryata, takno maamwanda tipod no nga ayan, talyawen dota. Dumteng tu amay libro't istoryata, tapno maamwanda tipod no nga ayan, talyawen data, tapno maamwanda tipod no nga ayan, talyawen
ka. That ends the first hour of our show. Actually, kami apa with more songs and more surprises. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal.
and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, ATV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Okay, Resort. except sa harod, manan, dahil si pagkayam yung abaw, katropang June, nga medyo salimutan, so inikat ko jacket ko. Si ka nga, kasi limutan. Their Facebook page. Oh, Rainier's Private medyo Resort. napuskul ngamin. Iti lalat mo. Okay, makastang fugab mga lords. Ano na, pa-request nga yung song na Until I Found You for my grandkids. My grandkids favorite ko na from Dr. Alicia. May sabay. Good PM sir, shout out po sa family Castillo. It's me, Gina Castillo from Progreso Agripay, Quirino Province. Nawatan ka no, chat ka pa ilain. Utol ko ato eh. Ayan, pa-shoutout man karuba ni Bona kinini ninyo, family iti Agno, Pangasinan, kabayatan nagdingdingag karuba. Ayan. Nali Valdez, pagrit man yung bayaw ko sa Tarlac. Manong Erwin Malazo, happy birthday. Ayan. And Marcelo VG, makapasalaman na kita sunatayo apos. Stress-free from my work here in KSA. Wow. Yan, dapat nagre-request ti basit nga track ni Edwin Bangog, pa-shoutout amin nga taga-Kabagan Isabela ko na. Aha. Okay, I'm having difficulty apo no kasano ti kwadto eh. Mag-live. Ag-live dito'y mo, dami stream na niya. Okay naman siya. Live tab. Yan, shoutout kinangkal nga Rayan Brunyo nga nangirnos di radyo da kita ma. Insabi na na inbiro na ti signal na na. Okay, as requested by Dr. Ragan Tatayan. Alice. Alice Okay. Lazaro. Georgia, let me have in all your I want you in my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell like Kacha. I never let you go again like
I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but when I found her, I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. As requested, na pwede ka jay nagmang matigi drama tayo nga pakablaaw. Mailiw kami Oo, tayo dito nga pakablaaw. Ayan, mabali mo iulat ako dito, tumawag. Sige, kanta man ti waya, jay nabayagan nga hangatin mo tawag ka tata. Kanta kayo ti chansay tatang kanito ako. Only duang call ti accommodate me. Yan. So, please feel free. Sang kabuga dito, please feel free na. Okay, 0905-808-1259. Oh, kami ti Lokatami. Yan, bata baka no ticket na dito mawagan. It can be local or international. Oh, please. When? Sige, apang kaguluri ti tawag ko na ni Eduardo Obaldo. Request man idol jay scooter taga namilangan idol ni Eduardo Obaldo daytoy. Wala man ni Riza Gaceta, pagrit man karoba family Gaceta, family Agustin, family Nasuli, family Pasukin, family Eschoco mga idol. Thanks. And ti request na kat like a rose kano. You treat me like a rose. And Elma Ringor, hello mga karuba, pasyarat man kita taga Dardarat, tago din Ilocano Sur. Thank you, idol. Ano pa iba dagi request na tayo dito, ipasit atrak, nakanta tayo eleksyonan. Awa nga talaga, padasik ti ag-live iti Facebook nga pagkitanet, madi nga talaga nga sumbrag. So na, baamon madi na kaya i-delete tan. Yan, okay. Agusartan tula sa baling ng gadgetan. So mabalinta pagkitanan. Na dito siguro, dapat masorsoro aja vMix. Dapat dati application na yan, installer. Kanya ko na dati ta. Free legendary every time you Ay, smart man. Nag-message si smart. Awanan. Okay nga rod. Kumansyon tapay di sa bali. Kita man ti kantaam. Basit at rock. Ano ba? Kita nga rod. Okay, ladies and gentlemen, here is something from John Mark Pastor. At naman tiket ko nga tiraan balong para kada kita kaya na ti agasawan. Para kada kita kwento no kasalang bayan na yan. 1 February 14. You stand today like we always dreamed, starting our lives together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me
of my life is all about you. So if you feel the cool winds blowing through your nights, I will shelter you and forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say. On this I've been rehearsing for this moment all my life, so the next surprise, if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here we stand like I blend. Please say you'll always look at me this way, like on this day. And after saying that, on this day, agpatato kayong tumigin, di kayo mo ti 224. Ayan, apo, okay, kada kita yung nagpatato ti 224, okay, ganad kayo, naawan ti forever, nga kung kunada. Panawan da kayong tumula ang da kita, tapi nanahon da di original. Dahil lang. Saan ka bagami dito, apo, kada kita original nga mapampanawan. Hanggang agdanag, no pinanawan na kanila kayo mo tata, panawan ng tumot ti agda mga kakaduan na tata. Ta once a cheater, always a cheater. Okay, anong araw dito orasan? Alam na 21. 21 ti malam. Kaya ti oras apo, sagot kita kayo di Yes to Health. Ayan nga, makin product kada kiti sumaganad. Of course, iti Santon Plus Herbal soap. Herbal Soap sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature Soya Coffee. Turbo Dietary Supplement ng sa rin man. What? Santon Plus Herbal Oil. And Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. And Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee and Santon Herbal Tea. yan, naada po ti libre nga check up da kada kita ito ti marina na basit apo hanyo nga urayan nga kumaro pay dayta apang kayo nga dagosan di Yes to Health Wellness Center nga masarakan sa di Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City, asa dag apo ti Unison parking lot. Kaya't no dati appointment yo abo nga kayo nga maki-appointment, tumawag kaya lang ti cellphone number 0910-018-7529. 7529. Once again, Yes to Health Wellness Center. Ado ti baro apong waga sa tatang panang resort kada kita nga marinayo ta dati acupuncture da tagajagat. Angko nga mai binsi-binser apo dagi jay baro nga machine da ERDK kana ba One. ERDK machine oh, something like ana that. baday ta 224 ang updated di mapaspasamak teglawlawan ha ha ha. Pero kam di napasama kini ni Aigan man. Andy Aigan man. Baka matimala mo aja marilag ko ya. Good night may marilag ko na. Okay, magandang hapon po sa inyo, sir. Advance happy birthday to my mama on February 14. It's me, Jennifer Castillo of Progreso, Agripay, Carino. Thank you, sir, sa inyo. Ay, kasi kayo timiling na G224. Today, tomorrow, forever ka na. Ha, So, pay. Ka naman ni Jack B. Oo, apo, dapat updated ka tapno amom ti pagkasaritaan. Wan, nga data puro impeachment ti mangmangig tayo apo. Apon tayo mo the other side, emotional. Ayan, hanga da kita puro apo impeachment. Marilang ang himala sa'yo ibibinta.
Okay, may sabi nga sunata, sakbay nga pumatalastas pa lang, wino na pa eh. Napaot pa eh. Napaot pa eh, okay. Here's something from Dolly Parton and Kenny Rogers. Baby, when I met you, there was peace on earth. I said I could get you with a fine-tooth comb, but soft inside there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Gentle love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one. You that walk in the night slowly lives inside of the real thing. But that won't happen to us since we've got no doubt. Too deep in love and we got no way out, and the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hit you now. We started and as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Sail away. Oh, come sail away with me. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Nagkatutin nag-message ka ta regarding to the 224 nga tattoo. Po, Diyos ko, ayan. Kung natin patatunak to mamot ti 16 ang idol. Ayoko ng 224. Riza Gaceta. Sail along silver moon, trail along lover's lane. Sail along silver moon to my love again. In the glow of your light, let
see her tonight. Once again, hold her tight. Back in Lover's Lane. And then the whole world will seem brighter as we stroll hand in hand. Two blue hearts will seem lighter, you understand. Sail along, silver moon. Trail along Lover's Lane. Sail along, silver moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight. Back in Lover's Lane. Sail along, silver moon. Trail along Lover's Lane. Sail along, silver moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight. Katetext lang ni Kumari Alice about that number. Takuna na kanyami dito ay apo 444 kanyami kinila kay kumpare idol. Kahit kuna naman, kuna na pa ay 2/15/25 mo at iti due date me. Hindi ka muna yata nga due date. And 499.75 iti price ti Shopee. Kahit iti isang po na kano yung parcel is 3,125. Ayan. Kahit pimanang or niya makta damot ti sumang parcel nan sa dayay. Okay. And I am too busy for those things. Kung ano naman ikabsat Nilda de Leon. Well, dapat updated ka latam. You don't have to watch makita mo yung newsfeed ti Facebook no yung what's ano tawag ni Jayan? Ano niya ti nababaha. Mo yan, flood. Ano ti mang flood iti newsfeed mo. And that's the no hanlang impeachment tapay 224 nga data. Actually, hanak familiar unay pero may sarang binasak. It's all about Andy Eigenman. And the time now is 1:31. Agsubli kaming road with more songs and surprises after a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201. Okay, except sa balilig ni Pagayam yo, siyempre, katoy lata po dito'y nataraki nga John Mark Pastor with your uncle June Sariala. Ito lang nga po, numero 1 programa at da kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yan, kat hajing harod post ko to tayo bigat. Abo, kalpasan nga nagtukar kami sa Jemisa. Ako na, hayaan mo na yung mga usaping akap, VP Sara na masakit daw ang maiwan ng jowa kesa ma-impeach sa umudita ni VP Sara. And si ang iwi na si Sendanya pero nga ang kukurso na tapos nagkom-comment na dijay. Komentan man ni BBM ide o sino si komentan na kasla sa nagkalas na kita hindi pa nagkom-comment na about tupad, korupsyon, droga, ID-aigan man, kaduadata ni Marilag, and everything, under the sun, nakadado, iti pakakumikuman, agitapit, iti kuam, makibalbalita. Nakuna na dito YouTube. Ni Chris Baltazar, ay apo bayaw, sakat kanta nung di ka malamin. Kung kuna naman ni Chris Baltazar, ayan, maturog tanay rabenta no da pamigsa tano bigat kung kuna ni Lori Saldo wala na kablak man family Saldo Marcos Gretino Jovi ni Ella ni Carmelita yan batita Baguio City kina amin nga taga-Gamu Isabela pati ni Agnes Noemi Perla Marcos nga madama Dalusaka. Thank you idol. Nadya request na awan gaya ay Adda beautiful Sunday gaya ni Kwama Sherwin Bona shoutout kadagiti amin nga sapulay ti Aloleng Agno Pangasinan karubang nga nakaindayon kabayatan nagbuyboyag dengdeng nga iti programa yo. Thank you and God bless. Okay, so beautiful Sunday nga rod ti tiraam. Opo. Okay nga rod, mabaling nga sa line na po nagmay nga to pang square dance nga kunada, and square dance is ang square ang tambilok na line dance yan. Pintas. Zumba yan. Yan. Zumba. Okay. Kadlasin tanto mo tag line dance nga duduwata. Line dance nga duduwata. So okay. Dapat ado kayo po. Siyempre. At di ayo di sanguanan. Tultulatin niya man. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, hey, hey,
Ano DJ kwan kanta Delilah kahit kuman nga tiraam balong datoy Delilah nga ko. At ay version ti dance pang square dance mo lang. Delilah. Ito yan. Umutan. Napon sa masarakan na. Malagip ko dito, Dilela Juit ni ko ngayon. Juit ni. Nagmayat pa nag-juit na DJ. Tawag ng tanghalan, di ba? Tawag ng tanghalan. Okay, patasin mo lang po. Pitch na. Ano ba ba? Ladies and gentlemen, Tom Jones. In the night when I pass by her window, ano siya? I saw the flickering shadows of love on the blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see the girl was no good for me, that I was lost like a slave that no one could feel. At break of day when that man drove away, I was waiting. Kabisado talaga na. I crossed the street to her house and she opened the door. Nawawa na yan. She stood there laughing. Sika lang mo na. I felt the knife in my head and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? I could see the girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could feel. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no one could feel. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Alright. Sa bali ti ending na dedya habang nga nagbaling nga broken chords. Anyway, ang sabat mo na dedya nota na di ending na di last note. Oh my God. Ah. Wow, thanks God. It's another beautiful day. Happy Sunday sa inyong dalawa. Manong Jun and JM. Ingat kayo lagi at paragas mo ng pasayawa. Kuday, makasalsala ka. Tay man, napasayawa talaga man. Usa man nakanta na naman. Request happy birthday song. Para kini Lauren Saldo Please birthday na tata. Thank you po. Mga idol, I need your cash account. Oh my goodness. Paano kaya? Yeah, we are not permitted to disclose our Yeah, in YouTube. Maybe you can message Jun Cereales on Facebook. Yeah, please. Ayan. Yeah, Sir Arnelski. Yan. Mga idol. Yan.
Please PM mo si June Cereales. Okay. Ikwatan, i-broadcastan at ano mading magbiro kan. Okay. Okay, let me tell you our account. Okay, syempre tinakan is i-text mo man tinakan ko tani ita YouTube. At Yan. makita ta. Itay? Ayan. Oh. I-chat mo. Di account name, adita i-flash ni John Mark, the account name. And i-dictate ko lang dito yung the account number. Yan. Account name lang, Felix V. Cereales Jr. without period. Felix V. Cereales Jr. And this is PS Bank. Po kita man. Okay, PS Bank. When the Philippine Savings Bank and the account number alaamon 16111 Wait. Nepe. Yan. 000 7225. Yan. Yan. Inyapir niya makitan kaya namang din. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong na may uban. Magsayaw giyod tatay, Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, Usay irog, irog-irog ikaw nga radyo tay. Pahalo ka ko day, halok lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong akong na may uban. Pahalo ka giyod tatay, Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, Usay irog, irog-irog ikaw nga radyo tay. Kahani mong mosayaw day, mura ka og hanlolo kay tay. kanimo lagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahani mong mosayaw day, mura ka og hanlolo kay tay. Kanimo lagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinunsehal. Sayaw. Kasano ka giti ang mas message sa YouTube? Sayaw lang sa uban, Ikaw may gusto ko. nganong akong na may uban. Magsayaw giyod tatay, Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, Usay irog, irog-irog yung tawang nga radyo tay. Irog-irog, sibog-sibog, irog-irog yung tawang nga radyo tay. Irog-irog, sibog-sibog, irog-irog. Awanak ka niya. Nakakunakamot. When atakaya ag-chatat ka no manarimaan nga agsasao sa ngamin ka no nakita di mas message di YouTube ka medyo mapapatungangak. Any limit ko. Okay, actually I want to limit na if it's wire transfer. For your information, no limit if it is wired.
but it will take 3 days. Yung mga instant, something like that, medyo kwa asidig sa. Okay, napay ko na nag-request amante. Ano ko na nata? Awitin mo. Isasayaw ko. Giyaman na klawanay. Manay po dito London from Jumphead Instrumental. Wow, Jumpred nga. Okay. Awitin mo at Isasayaw ko. Awitin mo. Okay, naglakamot. Sa pagtitinginan natin, sana ay pinapagwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan. Magpakailanman swing ada ha. May sa swing. Naglingan mo tikas tuyin. Tira na. Magpakailan ba? Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa aming awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. From boyfriends. Ang kasiyahan ay tunay na pagmamahalan. Ay nararamdaman lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw sumunod ka sa indak na panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indak na panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kaya sundin masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw sumunod ka sa intak na panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod
ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutulin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutulin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutulin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutulin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutulin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tutugin ngayon. Sumayaw, sunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga... Okay nga ron, nalanan na apo ti pa nagpatalasas manan. Thank you so much apo kadagitay dito apo nga dire-diretso lang tapong umanan tabi kada kami agsubli kami with more songs. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorraine Baldoria of USA. Yan. Okay. Nagsubsubli, dagiti pagayam hiyo, katropang John Mark. Yan, katropang June. Okay, sorry for keeping you waiting. Apo ta, Adda ni Apo Station Manager. Yan, naglook atin na po ti XFM to Gigaraw. Wow. And expect na rin mi Apo nga mayaban na kami mo di dyan ito no, Mang Rugin. Okay, kung na nang ti text line na po, makablaawan Man amin gagandengeg. Let me do it. Sige. Magkablaawan na amin nga dumdumngeg dito'y Baguio City kang runaan na digitay padak nga agar-arami ti prelim examinations. Sir, baka mabalin mag-compose kayo jay Maria Pasiandora. Marayray awa na aman da nga kantata nagmayat pa ng aramid ni John Mark from Professor Paredes of St. Louis University. Wow. Nagmaya man. Ayan, good day karuba, great na kumanti advance, happy birthday to no February 12. Iti makay inem nga pulog at upat nga panagkasangay, ayan. Agre ka sa mantisika, ayan. Madama na kagbuya, wait ko search me Norma Bermudez sa Giyaman. And to Ariel Perdido, na pa wash out dito'y resort ni Doc Adriano Sabado. Birthday ni DJ Sabado Tata Idol ko na. Oy, happy birthday. Wala na di panganay, di ba? Yeah. Nga di makalagip ni Dr. Adriano magpabisit. Wine, mayat sa umayin ton opening iti XFM to gigara babaya. Hehehe. Umay tayon to. Okay. Wine Okay, ano dayay request na nga sonata? Sika. Sika. Okay, Sika. Sika. Yes. Sika. Giroda. Ay, sa balik naman. Para ka. Adda tayo request na pa ini ko ha. Ano siya? Sika. Norma Bermudez. Request na man mga idol, delay man kahit maputi na ang buhok ko para kay Ay, one ni Arnelski, one. Para kini bagat nakano nga ni Kathleen. Anniversary may this coming February 17. Wow, Thanks mga advance. idol. Ay, advance happy anniversary. Ata tayo na andan. Okay. How many years? Yeah. Nga gininanos kayo? Kahit maputi na ang buhok ko. Okay. Uban-ubanan ko naman sa Ilocano version na din. We have an Ilocano version. Ngayon madamal tati Tagalog version. Tagalog. HIJK. Tagalog. Kahit maputi na ang buhok ko. Ano? Yan, bosa mo at mali Saan ko kaya hahanapin Sa, yun? try mo nga sa akin. Sa folder ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Folder mo to yan. Meron yun o. Barbaring K, letter K, wala. Lukluk ko na launay. Sa folder mo yun eh. Ayan, shout out karuba to everyone. Ingat tayo, amin. God bless us all. Basta at Gian Malamion. Okay, ngarod. Barbaring nga dito yan. Ayun, Kahit maputi na nakita na ang ko. buhok ko. Ngarod. Kung tayo ay matanda na, sana'y hindi tayo magbago. Kailanman nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin.
maputi. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Once again, advance happy anniversary kada kayo. Sa dinuman, ti ayun mo biyak ko. Kaya't ko kumangkin ka, nga'y puno. Sika ka na yun para pa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, ti ayan mo biyak ko. Kaya't ko kumangkin ka, nga'y puno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas, bitawen
ikariken ka asika sikalae di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda ni jay tanen kaya't ko kumakyan ka nga ipuno sika ka na yun ti harapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas nitangwen ikariken ka asika sikalaen masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda ni jay tanen uray pa'y aglabas nitangwen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y adda ijay tanen uray pa'y adda ijay tanen Okay, kung ano dito text message. Sir June and John Mark, pa-request man kaya mitikola sisi nga maipaay kadagiti amin ang agdingig. Salamat mga sirs from Professor Paredes of St. Louis University, Baguio City. And currently, gisusuri na di social work majors ti ken education majors. Okay. Nagmayaman. Aha. Sige walong, anya mo ti malagip mong istorya, di college ka. Istorya? Yeah, malagip mong istorya, di kolehiyo ka. Sakbi nga kantaan tayo di kula sisi. Any story? Umad. Po, di ka na. Awan lang malagip mo.
ganay, professor ti ko dito St. Louis University. Basta ti maligip ko no sumusong at jidin mi nga kwa. Nakakuro reti muging na naabak ti kwa sugal. Ay, agsusugal, hindi nyo? Ide. At ti awag di kwa na salaysing na sa. Oh. Ayan, salaysing na na si awag na di kwa na ayam na. Mayat sa... Ayan, basta no na abakagay bad trip no ka. Oh, talaga ore siya ore nga din ore yung estudyante no maabag kati sugal talaga. Kaya sugal nga rod. Wala pa panan na may isang nga mangabak and may isang nga maabak. And lucky ka talaga na maabag ka and amin na nagsuffer dito sa surroundings mo. Isang ano kaya mo nga mabad trip iso na kita pawilam ng sugal. Siya nga ta nang nga malagip ko ni college sa anything? Malagip ko iti hinamon nak di teacher ko iti social science nga if I can bring anybody from the Philippine volcanology and seismology to be one of our guest speaker in the class, then I'll be exempted in the whole examinations. Wow. Kung ano mo. Idi ngamin nga panahon na po ang uso iti ko iti kasta nga dati ngay dati lecture iti schools about earthquake awan ti drill awan pay drill awan kita nga banbanag so iti nag earthquake iti nag-erupt iti Mount Pinatubo iti nga panahon sa dayjay I guess yan everybody is looking for ano niya tinang pasamak any scientific explanation kasi dyan iduhan klase mi deta. So then pati Philbox ide? Adda Philbox and of course iti director iti can still remember is Raymundo Punong Bayan. Yan. So talaga nga in-invite ko iso diyan na panaka. Taas itig lang mati Philbox di jay. Kaya in-invite ko iso da. Kanada mo dito ni I remember po sa St. Louis University yung professor namin sa business law nagpapa-exam ng right minus wrong maraming bagsak. Okay nga the request mo sir of Baguio City. Nag-request kasi right minus wrong. Adam to bala consideration na din dyan? Ag-project kaya. Wow. Mangdad ka ti blackboard nga buo. Akep-akep manday tuy barukong ko Nudi ka mapasang pet o salda tuy biyak ko Papapanam dis oras tirabi Napangkasama nen naghapi-hapi Pagparparik na kaniyak siya tay may sisiyasi Atap ko ken ka at dakula sising Tanu sumangpet ka Di ka agun uni No agun tunak Sikat makiriri Akep-akep manday tuy barukong ko Nudi ka mapasang pet o salda tuy biyak ko Papapanam dis oras tirabi Napangkasama nen naghapi-hapi Agparparik na kaniyak siya tay may sisiyasi Atap ko ken ka at dakula sising Tanu sumangpet ka Di ka agun uni No agun tunak Sikat makiriri Ay titirigat na Nugwapat maasawang Adot parnuayan na Danagkibati ka unggan Adda pa'y laida Nasib si putam Aring na pa'y kitintay Indait ipusan Ayan na aganas Nugwapat maasawang Agkakamaka Mati kagdi mariknam Sang
kadayaw da sikat kagasatan tanakatugmakat mangparagsak tarik na. Okay, beautiful piece ko ni Kabsata Nilda. And, Yeah. Advance Happy Valentine's karuba nabayag nga hana nga nagparik na italang manen para kay manjay masahista. Thank you for ni Juan Pogi 7. okay, ngayon nagsubli kami for the final 30 minutes of our show. Ahawan na po, tagiyak agar iti Channel 1. Okay. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. Pumakicha-chata ang aming kinikapsat nilda iso nga naliwaya ka. We are talking of corned beef. Corned beef Philippines, corned beef US. Yan. Sika nga kapsat. Da kayo nga dito YouTube. Anati mai-recommenda yung nga corned beef. Yan. At ang amin tinaraman namin po nga corned beef sa Convento iti San Roque with Father Vincent. Iti breakfast is una is titatak na kat Del Mundo. It's so good. So nga damdama may sa kadagita ay DJ Lista ak ko. Gumatang di Del Mundo corned beef. Siyempre, awa mo dagiti target dito. Okay. Target pagkatangan na di ba di Amerika? Ayan. So, urayan ta dagiti i-comment na damdaman o niya nga corned beef iti mai-recommenda naman. Kaya da. Okay. Pure food, siyempre. Pure foods is the best. Uray siyak edi, deta the best. Ngayon, edi na naman akya Del Mundo, believe me. Nagimas. And it's local from ito'y Cagayan Valley de jay. Arami na po ti kasta ko ni dagita Enrile datang ako. Enrile Farm datang ako. Del Mundo. Akas na istoryada kanyak edi. Iso nga try it. Iso ti kang ginaan. 300 plus sa jimi sa lata. Sige balong, anya ti may bagam. Anya ti favorite breakfast mo? Kahit kumanda di ko tuyo. Kinitlog nga sunny side up. Sheesh! Awan sa dita Pure Gold dan sa DJ ko DJ Robinson. Or you try ita Pure Gold ya. Del Mundo yan. Del Mundo. Del Mundo. At the Pure Gold
Ngatan bayaw. Ano ta siguro. Basta itry lang. And Nagatad dajay nga corn beef mo talaga 200 plus ti. di basit. Yeah. Manong nga grams dajay ka. Kasla one. Yeah. Kitak man jay kwa siya pe nakitak ka. Hanga sigurado ta siya. Mate SNR dato mismo. Okay. Oh, ilang grams to? 380. 380. Okay nga Rod. Tell me please, teacher love, will I find her tomorrow? Do your best, teacher love, I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But she left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Say you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La, 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 la. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. 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 Sabay man di nagsiyaman. Anak ko na dita. Ajay puraw puraw bayaw ajay kasla awan ti kaslahangan na lang yung nag-layout di ti kuana. Gon basta Delimondo ko na. Ajay ti makapakatawag at very simple iti packaging na nga kasla nga imprint na lang ti kupomban black ink, di ba? Well, doa nga klase dajay kat garlic and chili corned beef ko na. Ajay may samat ranch style corned beef. Yan. Ajay ranch style din na imas. Yan, okay. Juan Pogi, ano na? Siya karuba, tikiket ko nga pang almusar keta kamatis nga atati red egg na. Wow, siyempre, hanga ko deta. Hanga mapuko deta kadagiti pagayatan tayo launay deta kamatis. Aglalo no, tatanga panawan, kalakana apo nagdadakkel. Kamatis, uray awan tikuanan. Basta, ada basit bago nga nagaputi jay balya jay Cagayan jay nga di nga kwan di Gonzaga apo itry yun jay bagoong ti Gonzaga Cagayan
hanga na apgat, nahimas, nananam, kasla patis, kasla kasjay, itry yung ikabil hanga asin or bago ang aming pagkasinan talaga na apgat eh. Bago ang Gonzaga Cagayan, you will love it. And napaya common breakfast siyempre itlog lat tadatan. Nga majay ugot ti kamuti. Saw tayo bagong yan. Wan, nga nagapusa di Gonzaga Cagayan. Gonzaga. Kalamansi. Hanapin ko na naman. Among idol, check bio damdama bank account. Mr. June, nagpadala na ako Ng pangkape nyo. Yan, thank you so much. Thank you so much, Arnel Ski. Yeah. And as we are talking about the layout of the Delimundo, corned beef. Hawan effort na. Kasi inaramid na lang yung word. So paya. Kana naman yan tinilda na ham, bacon, and egg, orange juice. How about that? Kana naman. Aja ganun ti breakfast na ham, bacon, sigurado, and egg. Tapos orange juice. Di pa kag-kibur nga dagos tiyang ko naman yung orange juice na. Ano hang ka nga naruwa mo, inom ti juice ti bigat, talaga nga mati, tinasaya at na. Kag-kibur nga dagos, baka mo nang asip ko pa lang ka. Agawisen. Kapag baba na ka, apaw, datan. Ma'am, may I go out. Agitub-gitub ba? Right, nalawa mo ti mabalim mo nga pag-ayaman di Villa Carmen nga kanal. Bali ka umiagsip ka ba si Titi Juice and then sa kagpakada. Apa na yung tinalawa nga kanal ko na. As the song goes, nalawa kanal. Jak manilibak, lugar anak panah, agraran sakak, apapapana, pagdigdigusak na balaos aragsak, nalawa kanal, apagbat batukak, no ilumlum ko, daytoy subsub ko, naagad, unegnat, nabanglo, at dami na nga na, batuteng nga na, nalawa kanal, naglawlaw tiledda, nalawa kanal, napagdigdigusak, pagpangkawak, nagruna no bibigat, no itirabi ikatagmamayata, nalawa kanal, di pagdiritsuak. Kadi tipakasarakan, nalawa kanal, apagdiding namagan, dahito iti sekreto, kukwak lang apukod, at dapay jay lawag, pasen na iti laud, nalawa kanal, apagdidigusak, pagpawpawak, nang runano bibigat, rabi ikatagmamayata, nalawa kanal, di pagdiritsuak, nalawa kanal, napagdigdigusak, magpawpawak, nang runano bibigat, luiti rabi ikatagmamayata, nalawa kanal, di pagdiritsuak, nalawa kanal, di pagdiritsuak. Medyo paturugan naman. Here's something from the Sing Sing. Our version of the song, number 1. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira.
talaga. Ay, nga nang ukon me. Ora siya mong gawa ng matiduwa. Iturturot ko. Thank you so much. Ako karuba. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko kapag ang buhay ko'y laging nagugulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tanging kong yaman, ang aking tanging number Do not be afraid to tell them the truth. Galing? As early as now, no daman sa bali tabiyag mo. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. Tell her things that I wanna do. But Last piece. girl, I cannot tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think of every single night and day? But when isn't easy telling someone we're through. Ah, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to
Ayan, apo, kita sakbeng itit miti mo di mga sunata, apo pagyamanan mi manin apo dagiti adaan iti dakkel nga puso no big heart. May no English nga man eh. Big heart. Yeah, photos of big heart. Apo nga nang tad iti pangkabimi itatakin pang corn beef. Thank you Kabsat Nilda and Kabsat Speaking of corned beef, Yeah. ti Delimondo kung ada ka no ti adobo flavor. Wow. Ngam nagadayo pagatangam yes NR. Ngam dayo sa NR di Shopee, so ngagkita tadamdama. Ti Delimondo adobo. Okay, nga rod, kaya may apong ibaga kada kayo nga adda kayo apo, dito istasyon may safe kayo. Yan, you'll be safe here. Yeah. And this one goes out to everyone. Apo, agan na tayo amin. Nagado apo ti issue, iti social media. Bawal tayo patataki. 224. Marilag, ano ba din? Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? Circumcised? At the right place at the right time, two roads intertwine. And if the universe conspired to meld our lives to make us feel well and fine, then know wherever you will be, so do shall I be. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears. Weary heart, you'll be safe here. Remember how we loved until we cried at the most stupid things, like we were so high. But love was all that we were on. We belong. Though the world would never understand this unlikely union and why it still stands, someday we will be set free. Pray and believe. When the light disappears and when this world's insincere, you'll be safe here when nobody hears you scream. I'll scream with you. You'll be safe here. Ooh. Ah. Save your eyes from your tears when everything's unclear. You'll be safe here from the sheer weight of your doubts and fears. Wounded heart, when the light disappears and when this world's insincere,
Put your heart in my hands, you'll be safe here.